श्री स्वयम्भू धर्मधातु ज्योतिरूप उत्पत्ति जोगु पवित्र भूमि एवं क्रकुच्छन्द कनक मुनि व शाक्य मुनि बुद्ध पिनिगु जन्मभूमि रूपे प्रसिद्धगु नेपादे बौद्ध आदर्श जायाचंगु देख प्राचीन काल निसेहे बुद्ध धर्म व बौद्ध संस्कृति या केन्द्र रूपे विकसित जुयाचंगु थुगु देशे बुद्ध धर्म प्रचार जुया बौद्ध संस्कृति बोलना चंगु खनेदु जजलपा नेपाल च्यानलले नेवया जाछ नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकमी फाजो मेजु पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा प्राचीन काल निसे बाहाबहिपत्तिक न्याका वयाचंगु धर्म रीतिथिति व कला संस्कृति हे छिगुदेया जीवित बौद्ध धर्म संस्कृति खतासा थिथि बाहाबहि व चैत्यत दुगु सोनिग ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण योक्कोहे चोङ्यागु थ्याख बुद्ध व बोधिसत्व पिनिगु मूर्ति चैत्य एवं धर्मधातु मण्डल निस्वनातगु थनया बाहाबही वास्तुकला चित्रकला व मूर्तिकलाया छगु अनुपम नमुना नख थतेहे थौये जाजो सजिमिस यलया छिन्चाबा बाहामध्ये आपाला विशेषता जागु ऐतिहासिक सांस्कृतिक व धार्मिक रूपमा थिथि पूजा विधि रीतिरिवाज लिसे संस्कृति या त छेला चंगु छगु प्रसिद्धगु बिहार दिव्य दिवाकर संस्कारित श्री वैश्य वर्ण महाबिहार गुजिबाहाय विषय तकया छगु रिपोर्ट तयारी नागुदु स्यादिस चैत्य प्रभाव नेपाल प्राग ऐतिहासिक काल निसे बौद्ध भूमिया रूपे प्रसिद्ध जुयाजंगु ख स्वयम्भू पुराणे उल्लेख्यना तगुदु स्वयम्भू ज्योति रूप दर्शन यात बिजापि सप्त तथागत पि वो मञ्जुश्री बोधिसत्व आदि अनेक सिद्ध आचार्य पिनिगु कृति स्वरूप थौ तक्कन नेपादेले भगवान बुद्ध या धर्म रूपी प्रकाश छिनाचंगु दनी छिउ नेपादे बुद्ध धर्म नाप प्रत्यक्ष रूप सापुदुगु देख थोय नेपाय सोनिगले दुने बौद्ध संस्कृति बौद्ध कला व दर्शन आदिया शिक्षा दीक्षा बिगु नीति थ्या थासे निर्माण नातगु पवित्र भूमि ख बौद्ध बिहार अथेहे बौद्ध जनजीवन व सर्वार्थ हित सुख शान्ति निम्ति सम्यक रूप शिक्षा दीक्षा बिया आचरण सुधार याना बुद्ध शासन वृद्धि याना यंकेगु विशुद्ध भूमिया रूपे श्रद्धा तयावया जंगु स्थान ख बौद्ध बिहार थथे थ्याथासे निर्माण याना तगु बौद्ध बिहार मध्ये न बौद्ध परम्परागत सम्पदा सुसज्जित जुयाजंगु छगु बिहार ख यलया गुजिबाहाले अवस्थित दिव्य दिवाकर संस्कारित श्री वैश्य वर्ण महाबिहार अथेहे बिहार्य दिगी आगमे श्री हेरुप चक्र सम्बर व सकल लोक विजय नाचौमा श्री त्रैलोक्य विजय विराजमान जुयाजंगुली थुगु बिहार्य महत्व व गौरव प्रसिद्ध जुयाजंगुदु यलल्याकु पूर्व सोयावने व नुहिति मठ्यव जव पाखे छगु नपुतो हुदुई थोय नपुलावने व थन दिव्य दिवाकर संस्कारित श्री वैश्य वर्ण महाबिहार स्थापना जुयाजंगुदु थुगु बिहार स्थापना जुयाजंगु त्वाया त गुजिबाहा धाइगु ख थुगु बाहाया पुलाङ्गु ना ग्वाछे बाहा ख अथेहे जुया थुगु बाहा ना पस्वापुदुगु विभिन्न अभिलेखे थुगु बिहार या त ग्वाछे बहाल तका उल्लेख्य ना तगुदु
थोए शब्द अपभ्रंश जुया लिपा गुजी बाहा जुवंगु ख थैगु थापुदु थुगु बिहारे द्वावने यानिति तपु मछि नपु छेला वगु खनेदु अथेसान बहाय मुलुखा तासा नुग त्वाया लुहिति पतिचा मठ्यम दक्षिण स्वयावनेगु नपुहे ख थोए नपु दथुई खवे पाखे पिग देन पलिस्थाइ नाद गुदु थन हिंसा अथे थैगु बलि बिगु प्रथा मोडु थुमध्य या त गंगा माई थाई थन चोंगु मेगु लुखा दुहावना छगु चक्कंगु ननी खनेदै थोए ननी लिच्छवि कालिन पुलांगु अशोक चैत्य न खंके फै थुगु चैत्य बिहारे दुहावनेगु मु लफी हे लाना चोंगु खनेदु थुकिया लिक्क हे थन तु छग व पतला लामा जुन खनेदु थुछगु अशोक चैत्य हे ख धासा थोया क्वे पतला लामाजु सिद्ध जुया जंगु ख थैगु थापु थनय स्थानीय पिनिगुदु थुगु थासे न्यासिवनी मसपि मचातेगु नाम किसली छाया पूजा यात धासा मचात याक्न हे न्यासिवनी थैगु जनविश्वास न दु अल ओके गयो शक्ति दुम दाजा परलानमा आ ठौले जिमसम मतबले सिगा जिबि मोला तले टुनटुनी मोलेले न्यासिन मसपि थाकुपि ताउमापि इमत परलमे क्वेतिन जडो असोचे दिक्वे अनचेने छिसा चेने किसलतेया न्यासिन सेगु जतेका जी सुजि बिनागे खमसपि थेन्टो खसेक देन थन्न अयो शक्ति दुगा थन पतला लामाजु सिद्ध जुया जंगु विषयले छगु किम्बदन्ती न स्वाना जंगु खनेदु वैश्य वर्ण महाबिहार श्रद्धेय आजु वैश्यदेव्य का पतला दरबार बिजना त्रैलोक्य विजय कया हगु वो चन्द्रदेव्या साधना वो उपासनाया प्रभाव त्रैलोक्य विजय थुगु बहाय आगमे विराजमान जुया बिजागु ख थोए इले पतला दरबारिया लामावया उमध्य त्रैलोक्य विजय लितकावगु इले श्रद्धेय आजु चन्द्रदेव्या आराधनाय प्रभाव उम लामा थनहे सिद्ध जुयावंगु ख थैगु थापुदु थोछगु प्रस्तर मूर्ति ख थुगु मूर्ति वज्रासन याना वज्रखन्त धारण याना जोंगुदु लामा सिद्ध जुगु दि नेवा देगु मु नख देशी पूजाया अष्टमीया दि ख थथे देशी पूजाया दि खुनु हथास देव स्थापना यागुनी वेकपिनी ख्याली चिते लोमंगु जुया जन अथे जुया थौ तकन गुजी बहाया बासिन्दा पिने ख्याली चितेगु चलन मडु थोया लिक्क चंगु अशोक चैत्य चुलिन्चु हे बहाले दुहावनिगु मु लुखाया जख देवपा देनिगु फलचानिगु नदु चक्कंगु व सफा खनेदुगु थुगु बहा हे गुजी बहा ख थोए बहाया प्राङ्गने थिथि चैत्य धर्मथातु तग्गोगु माने वो सिलाया द्योने वज्र छगन तया तगुदु अथेहे बहाया सर्वसंग दुने यह मागु थिथि ज्याझो गथेकी पञ्चमी पूजा नाय लुइगु वो बरे छुइगु थे जागु कर्म काण्डय इले होम याय नीति थन यज्ञशाला छगु न देका तगुदु बहाले थे थासे द्यगन तया तगुदु बहाय प्राङ्गने स्वत जागु कलात्मक देग छगु न खनेदु देगय दुने मु द्यकथ उत्तराभिमुख जुया बिजना चोम अक्षोभ्य तथागत खनेदु वस्फोल पापा द्यय सिरे वह यागु कलात्मक किकी पाछुना तगु दुथासा मेमेगु न तिसा भेबि म वस्फोल्य जख वो यागु हे छ्वाल कथिनिगु न तस्वाका तगुदु अथेहे वस्फोल्य कोस्स चिकिजा ठिकम साक्यमुनि बुद्ध वजख लोकेश्वरपि निमन पलिस्थाइ नात गुदु क्वापा द्यय जख लोकेश्वरपि वो नाप मेमेपि द्यपिन पलिस्थाइ नात गुदु छिसा ज्यासा दिगु ख यलया
छिन्च्याबा बाहामध्ये आपला विशेषता जागु ऐतिहासिक सांस्कृतिक व धार्मिक रूपमा थिथि पूजाविधि रीतिरिवाज लिसे संस्कृति या त छेलाचुङ्गु छगु प्रसिद्धको बिहार दिव्य दिवाकर संस्कारित श्री वैश्य वर्ण महाबिहार गुजिबाहाय विषयले तयार यानगु छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाय यजिटेङ्गुदु दिपाली पाहक्न थोइ विषय पुवङ्क रिपोर्ट स्यादी फै उकि आयत पल्ख दिपा दिपाली पछि त हाक्न छ ज्याजुले लस्कु सेनाजुना छिसा सयासना दिगु ख ज्याजो नेवा मसिका जिमिस थौयाको ज्याजुले आपला विशेषता जागु ऐतिहासिक सांस्कृतिक भो धार्मिक रूपमा थिथि पूजा विधि रीतिरिवाज लिसे संस्कृति या त छेलाचुङ्गु छगु प्रसिद्धको बिहार दिव्य दिवाकर संस्कारित श्री वैश्य वर्ण महाबिहार गुजिबाहाय विषयले छगु रिपोर्ट निवेचनागु ख आधासा स्वयादिस थोय विषय ल्याउँदनीको रिपोर्ट तेगले दुहावनिगु तथय जख लोहयापि सिहनि मन तया तगुदु थया लिक्क लिया भ्यानिगु न थस्वाका तगुदु देगया द्यफले जख त्यग निग वो मानिन तया तगुदु देगया लुखानि हने मन्द पाछग न भनेदु क्वापा द्यया मु लुखा अति कहे कलात्मक ढंग देका तगुदु थासा लुखाया चुए ज्वाग न तया तगुदु थोइ मु लुखाया फुसे महाराग मन्जु श्री मूल्याना श्री वज्रसत्तो वो पञ्चबुद्ध अंकितगु टोन छपान खनेदु थुलिजक मफु मु लुखाया जख सिलाङकुस पिण्ड पात्र धारण याना चोपी बुद्धया अग्र श्रावक पिनिम सारीपुत्र वो मौड कल्याण्य मूर्ति न खङ्के फै अथेहे थनहे अंगले जख निपा छा वो छा लिक्क निखि मानिन तया तगुदु मु लुखाया चोस नाप्पाङको तल्ल्या जम खम निपा छा वो दथुइ झोलाक्क न्यापा छा न खनेदु थोय न्यापा छा यफुसे दथुइ लाक वज्रसत्तो मूल्याना तगु काष्ठकला निर्मित टोन छपा न दु थुकिया चुए लु सिया तपि पञ्चबुद्ध वो जख निम ताराया मूर्ति न दु थयान चुए झोलाक्क गुम बुद्ध बोधिसत्व दथुइ पञ्चबुद्ध जवे प्रज्ञा पारमिता वो तारा खवे अवलोकितेश्वर वो चिन्तामणि लोकेश्वर नापनाप जख माया देवी या मूर्ति न पलिस्थाइ नातगु खनेदु थुगु मूर्ति या चोस तत पागु खुल्ला सोपा छातया दथुइ लाक नाम संगति या मूर्ति न तया तगुदु थतेहे देगया पल्लिया त महावज्रसत्तो महापञ्चबुद्धाङ्कित गु खुग तुनासी फेका तगुदु पल्ली झोलाक्क फेग न खाया तगुदु पल्लिया दक्षिबे चुए गजुया रूपे सुवर्ण लेपित स्वंग चैत्य न तया तगुदु अथेहे तथ्वी चंगु चैत्य लिसे लीलया पता छगु न बेका तगुदु थुगु देग अति कहे बालक्क देका तगुदु अथेहे बहाय दक्षिण पाखे अथे थैगु मु देगया चुलिन्चु थनया सर्व संगपिनिगु गुथी व मेमेगु जाहनेया नीति दिगी छगु न स्थापना ना तगुदु थुगु दिगी पूर्वाभिमुख श्री त्रैलोक्य विजय हे वज्र नैरात्मा देवी पि बिजाका आगन तया तगुदु बहाय मु देगया जख दना बिजना चोपी लोकेश्वर व आर्य ताराया प्रतिमा न तया तगुदु थुपी निम देवता पि थनया श्रद्धालु पिन्स सत्तो प्राणी पिनिगु मंगल जुइमा थैगु आशिका याना नेपाल सम्मत 1140 सिल्लाथो पुनी अथे थैगु विक्रम सम्मत 2076 माघ 26 गते पलिस्था यागु ख यलय मु बाहामध्ये छगु ऐतिहासिकता भेबिउगु गुजिबाहाया मुद्य अक्षप्पे तथागत थापनापा तुगु देगले मजुसे थोया लिक्क जवे पश्चिम पाखे यथासे स्थापना नादगु ख उगु इलेया देगले श्री खण्डयाम साक्यमुनि स्थापना नादगु थापु थनय स्थानीय पिनिगुदु
लिपा उगु देगले मी नगुनी पापा ड्य सुरक्षा नीति ड्यले थना बिहार पश्चिम दिशा लामुग थैना स्थित थगु बिहारे बिजागु गुजुल त्याडला सोर्से वर्ष प्लाउन्डा एटर बास्टे थु इतिहास सेबले 6 साल से नि हो 6 साल नेपाल समर से नि 21% फ्लाउ कर्णामे हयाटो से फ्लाउको इतिहास टु खण्डु 6 साल से नि हो लाबठो बा पश्चिम दिशा सुया जम पश्चिमाबुक टाइगर होला सुया देगाटो ठुके जने ड्यो जने सिखन्नेमा बुद्ध दुख न सिखनु बुद्ध मिनेया जब भसम जुल अनि वो 6 मिन असन्टिने वो बा देख माला वो सिखन्ने बुद्ध जने थने लिक्क जौ ठाइन टोले जने ड्योटया लेपा जने उत्तरा विमुख उत्तरपकी दिशा सुया जने बा देगे ज्याजुल 6 साल एक खण्डु वो देगाटो वो टाइम अनजानी बा देगे सिदेरगा वो ड्यो काउले ड्यो जने सिद्ध ज्याउनो सिद्ध ज क्या मफ्टर लनि मफ्टर हे मफ्टर यो सिद्ध ज्याउनी वो बाइ ना सिद्ध बार सुने शब्द अब्जस या सुक्ज बारगा धाइगा तो उत्तरा विमुख बाले जने लापा साकिमुनि ट्यारोले आ साकिमुनि सत अक्षोबे बुद्ध खनेगा लिपा नेपाल सम्बत 1 साल थन बिहारिया आजु वैशदेव चु बुझिबहाले उत्तरा विमुख याना भव्य देग या निर्माण या गुजुल थोय देग आया गुख देग या निर्माण लिपा पापाद्य स्थापना या त नापा विराजमान श्रीखण्ड याम पापाद्य उगु लामुग बिहारे कावंगु ख तर उम साक्य मुनि थुकुहे थासे लिमजिक सिद्ध जुया बिजात गुजी बहाया पापाद्य सिद्ध जुगु थ्या जुया थुगु बहाया त सिद्ध बहा ध्यागु या त गुजी बहाया पापाद्य विराजमान जुया जंगु कारण थौ तकन गुजी बहाया संगमस्त सुदाकर्म याइबले वथन वो थनियापी आज जुइत नाय लुइबले थोय बिहारे थपिनि द्य दर्शन या मागो परम्परा दनी गुजी बहाया थौ कन्या देगले लोयाम अक्षोभ्य बुद्ध नेपाल सम्बत 6 साल ज्येष्ठ शुक्ल पञ्चमी खुनु विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठा यागु ख अबले निसेहे थनया सर्वसंग पिंस पापा ड्यथ्या ड्य पाफया नित्य कर्म कथ नाम संगति पाठ यागु देखे च्याकिगु पूजा यागु पूजा फेगु माज सुफ थ्यागु सनीले स यागु वो आरती यागु जा याका वगु खनिदु थनया दस थबिर आजुपी वो संगया जुजपी मुना संगे या मागु मेमेगु जाछोतन बालक न्याका चंगुदु थनया मु विशेषता कथ थुगु दिगिस नेपाया सुप्रसिद्ध देवता पी मध्ये छम श्री त्रैलोक्य विजय स्थापना नातगुदु लोके वैगु थिथि विघ्न बाधा वो दोष निवारण नीति वस्पोल थ्या यंकन चौपी भक्तजन्त पूजाय नीति वेगु याई ठुमध्य लासा बिजाका तम ख न थाई थगुहे महत्व दुम त्रैलोक्य विजया त वैशदेव्यका चन्द्रदेव लासा देश नेपाल बिजाका मंसिर कृष्णया अष्टमी खुनु चच्छे जागरण चोना सिन पूजा याना स्थापना यागु ख दैगु थापुदु अथेहे थनहे आगमे थनया सर्वसंग वो श्रद्धेय आगजपी दथुइ न्याइगु ततरंगु पूजा सिन पूजा मनसा गुथि आदि ख धासा देगु पूजा या दि खुनु थनहे आगमे पात्र हिकिगु चलन नदु पुलांगु पापाड्य या देग मिनया जीर्ण जुगु थासे लिपा पालक छेदेका धर्मागार गुम्बा तका नामाकरण याना तल थोय गुम्बा अमोक पास लोकेश्वर व जख आर्य तारा व भृकुटी तारा न बिजाका तगुदु थुगु गुम्बाया पश्चिम दिशा चोङ्गो मुलुखाया तोलने दथुई धर्मचक्र महामञ्जुश्री व जख प्रज्ञा पारमिता व खच्छेरी लोकेश्वरया मूर्ति न तया तगु खङ्के फै मुलुखाया जख अङ्गले सकता भए मदेका बिम चन्द्र महारोशन व विद्याया देवी सरस्वतीया मूर्ति पलिस्थाई नातगुदु आगय कोस्स अङ्गले आगड्य प्रतीक व लिक्कहे नासड्य न तया तगुदु
पलेस्वाले विराजमान रिया बिजना चोम तुयुगु वर्णम निर्मल शुद्धम दक्को विधाया ज्ञान दुम चाकल हात सकल प्राणीपिन्त उद्धार या बुझायना बिजना चोम वस्पोल सकल जगत प्राणीपिन्त करुणा तया बिजाइ मख अथेरिया वस्पोल या त अमोक पास लुकेश्वर धागु ख थथे सकल प्राणीयत दुःख खना नुग मछिना वस्पोल्य मिखा हागु निफुति खोबी वाङ्गुगु वर्णम आर्य तारा वो मासुकु वर्णम प्रकृति तारा न उत्पत्ति जुगु ख चाकल हादुम वस्पोल्य जवल हाती अभय मुद्रा वरद मुद्रा अमोक पास वो जपमाला खनिदु थासा खवल हाती कमण्डलु पलेस्वा त्रिदण्ड वो पुस्तक खनेदु थन नियानिथ देखे च्याकेगु व पूजा यागु चलन नदु ठुगु बहाया खुगु कचा बहात थथेदु निग जिभा धर्म धातु महाङ्कार्य भो बहा देकु या शिलालेख नदुगु ठुगु बहाचा अमृत वर्ण बिहार ख थो गुजी बहाया कचा बहा ख धर्माकार गुम्बाया ल्युने सखने दुगु ठुगु वैश्यवर्ण भास्कर वर्ण महाबिहार न थनया कचा बहा ख अथेहे वापार्य या ल्युने सचोङ्गु तधननी अवस्थित सिद्ध बिहार थोय तधननी तुयुगु चैत्य व भगवान बुद्ध यागु तथिकगु मूर्ति न पलिस्थाइ नात गुदु थो लिपाटिने देगुगु मूर्ति ख थोय तधननी गुजी बहाया सर्वसंग पिनिगु देगु देन खनेदु अथेहे थपा बहिया स्थबीर पात्र बिहार न थुगु बहाया कचा बहा ख के मध्ये न मिगु निगु कचा बहा बाडे चम्पापुर दह खोलाहा वृन्दकेश्वर महाबिहार व मेगु थगु पनौती ख धका थाई ठन वैश्यवर्ण महाबिहार है कचबा ढ्यावले कि यो सुङ्गु डया छ न सुङ्गु पेङ्गुए ढुका अहिले उली मध्ये चाहिँ नि टरौँपट्टि कचबा चाहिँ दक्षिणे टरौँको अमृत वर्ण महाबिहार जुल अनया बै त ठपली पात्र महाबिहार है वो चाहिँ थपाइटी चुए डु ज्याच न अहिले ठन नाबन्टु अहिले छौ कचबा सिद्ध बाडु अनया छि आखन्त भास्कर वर्ण महाबिहार ढका चाहिँ नि हाना चिरौँचौ कचबा छौ न ढुका छिसा सोयादिल अपना विशेषता जागु ऐतिहासिक सांस्कृतिक व धार्मिक रूपमा थिथि पूजा विधि रीतिरिवाज लिसे संस्कृति या त छेलाचंगु छगु प्रसिद्धगु बिहार दिव्य दिवाकर संस्कारित से वैश्यवर्ण महाबिहार गुजिभाय विषयता कया तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुकु ज्याझो नेवा मसिका छित गथेताल अथेहे थुकु ज्याझो चिकपिन्स प्रत्येक बुधबार व निश्चय गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा थुकु ज्याझो छिसा नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कथा या ख्यात सुझाव नीति स्वापु तयारी त इनाप्यासे ज्याझो पाखे जे अनुसाना भाया भनेगु उजा फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभ